император Акихито. Коничила дядо Коледа-сан, Муховска-сан, Муховски шугун-сан, Минна самурай сенсей-сан, Минна инджи-чан Накагако, професор Иван Апостолов, Ямаха Касио Мицубиши, Карата Джудо Сумо, Уда Камиказа Кимоно и Кебана Бонзай Читай Хай. Телеграма от Ангела Меркел. Guten Tag, Herr дядо Коледа. Frau и Herr Муховски Wunderbar Führer sehr guten Professoren. Schönen wunderbare Stunden der privaten Sprachschule Professor Ivan Apostolov. Rammstein, Schweinsteiger, Lukas mich schneller, Mercedes, Tannenbau, Volkswagen, Mercedes, mein Herz, Zeitgeist, Deutschland, über alles. Gesundheit, auf Wiedersehen. Накрая, но не на последно място, е и телеграмата от нашето Министерство на образованието. Уважаеми дядо Коледа, уважаеми господин Муховски и госпожо Муховска, уважаеми учители и ученици от гимназия професор Иван Апостолов, пожелаваме ви весела Коледа и много здраве, щастие и успехи през новата година.